Suri arat belogat alaksun along ningkan kimi katalon. BNCRPF Sertalin Katalon. Langherang Baptist Church Pendingkan Kimi Karcho. Kardom Nili morning news ara long pen durmi BP. Aprang se nilihin pen kadu kabi phanta adap kime kardom. Nonar juponik senang bertang ton pen. Karbiang long anchot kali. Nihang nitur talabir along langsun kelang menai angbong paklongkam mati belogat alangsun isilo. Paklongkam aphan belogat puta amen chatang o. Langsun langpro kemenai angbong paklongkam alangsunta isilo. Suri arat pininganingkan kimi arni belogat alangsun along ningkan kimi katalon munit cepekun e pusi kad news along bertanang pale. Arnam ka sonsei laso paklongkam alangsun adung kelepen sonsori akisung keboy alam malomsoke teni edji akele ningkarong ningkang sam alangsun atamonsi pathak deji inglong hiniangbong nangkang tu alangsun siningang song pensi nangkisun nangkilipu meme ningkan kimi arni ningchepang samji pulote paklongkam alangsun alongsi patebok dam nangji suri arat laso alam ahok pusi ningcherinti ningkan kimi arni laso alangsun along kibikithi Kedu keplang, sarpi sarpu, aklimang par, khai grehini kacatong alam paklongkam tourist spot development committee akong chunbang Robinson Rongpi lapen sukur sing tokbi kad ni saphan pachini. Dipu Birlaget Abohalong, Arko AC Arni, 20 BNCRPF Sertalin Catalan Berta, kad ni salong nangpali. 20 BNCRPF Commandant Anil Kumar Chupahim Pupen Kapado Sertalin Katalon Amayalong Karbianglong Autonomous Council a Principal Secretary Mahadananda Hazarika Deputy Commissioner Adil Khan SPG Prasad 12 Garwal Commandant Jai Bijay Rawat SK Gangopadhyay Lapen 20 BNCRPF Rajesh Kumaratum Chatongnun Sertalin Katalon Along Pachaton Pen Jawan Lapen Luka Charlie Au Samar Abitung Pen Lunkan Ning Arong Ajay Mekta Padu Langherang Baptist Church pen ningkan kimi talondun ningkan kimi karcho amai sangpi jelin rong pipensi chepahim pi lapen arnamalam bitek third year ka Charlie hinchong pi terang pipensi kachatong aralapan arnamalam thanpa jermi malam so por phan dihina pharman berta moington ponik snang Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbianglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854 143 772 or you can also contact at 03 671 27900.
Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature hour latest facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Atur Kimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajam thu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputat bertalong wang tulo. Asamarat kacong hong padikri mapi matijong thom kebra isi aningwe NRC updates alo paklang ponlo. Ningkan kejut aningwe kapaklang laso NRC alo amen kacelang abang pu abang piatum do thekhe sang thekhe asonsi theklong. Matijong thom kebra isi aningwe jirlo por NRC par draft paklang deta pijong ningkan kimia dap Karbi Anglong alongta NRC seva kendra along tin along nemen domave la solang ki patini jepan munit hempena di malong an palirinti di fudisi koloni along ki NRC seva kendra along ningkan kimia ni NRC par draft along men ka cheklang abang phubang piatum jengtor jengnia sonsi theklong la so kendra along men ka chathabang lak hinira suri trokner kebra hini so siang bong NRC par draft along men ki klang dunke Suri Sira, Troxir Kebra, Isira, Parot, Trogra, Crepover. Amen ki klang kle anke, langchari bom lang pusi pachini. Ningkan kimi arong aje angbong arko isi arni, Trokebra pli angdeng, Difu Club keseng arni ningkarong pen talon. Adap lama kangthur, kachikimo, thengpia klim ke e, arjan ki hikelan, Lun jirkrehini kangpula pen lang kiso kemat lun kanaja mek angbong Trokebra pli angdeng Difu Club kiseng arni katalon alon pipon mai pukoren das pen club alama ingthur det apijong angthun ajai mek amo papleng Difu Club parukre sirkebra phokebra pli arkoi chiklo sengdet aphila so club Karbi Anglong along club akong pusinong chithanglo club kiseng arni katalon ajai mek along club akong chunbang Dilip Das Phumen Phulok Sarpi Sarphuan Parda MLA Barim Birasing Ingleng Chitong Dun Kacitong Arleng Kesar Angbong Ningkan Kimia Karam Chipi Seroisi Ahir Jumeta Pini Morning News Ara Birtabang Kalapon Chikang Chon Poniglo Lang Ibom Thakat News Channel Dome Thakme Kurwang 2